Eblisibli apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikindi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirishli pabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Li retalil shol li akyuam. Han li shkolumi li qatzolbal chiruli kutanain. Li qatzolbal nakataw sa li capítulo 3, versículos 12-14, re li hu Colosenses, na atinak chirish lishtiki pankil lah papanel. Naklitanamit Israel, kisi keru ut kiboke, re nakhanak litak ut besin re li kagwa Dios, chiru chishkhuni liru chichoch, re nakhane bakwi teshk ut besi lishti kila lishcholi ni wakwal Dios. Re nakliru chichoch tishnauru anitz akal li kagwa Dios. Eblah papanel anakwan, sik bilah kwi kure naktakak ut besi lishti kila lishcholi kagwa Dios. Ut li kagwa Dios moko yal ingata nash ok chishkhuni liru chichoch, chishchu aminki li chapila li tikilal ut lishpapal rikin. Achabam ilo reshpapan kili karu nakah uchanru nakah. Abanan, lishyalalil haanakwan hunakwi liyal. Mateo 22:14 na sheke, shpanak na paleb li bukbile, abanin kak ihep li sikbilebru. Kwi lao nakabano li arkwan na rataw li kachol shbanunkil ut inganash kamriprikin lishkaush li Dios. Inganash kamriprikin lishchakrab li Dios. Yoko chishqet paliratin. Ut moko kakoshlak ta koleg. Shbanak yogo chishpanugil ho nakakhlao makwa ho narahli kagwa Dios rikin. Eblach papanela nakwan ho chak eblach Israel nakter. Ashal ra bile shbanli ni makwal Dios. Utaan narah naktakas sa kobresiqib. Takasanto bresiqib rikinaan. Utain nashkam chakchoke na bal chiklikaru tento takabanu. Pedro 2:9. Aut la esh sikbile ruchok lok lach ikyah. La esh achtich sashk angeli ni mahkwal rey. Santil tenamitakesh. La esh hun tenamit pokbil chi oksali re chaniom li Dios. Re nakte puktesilish ni malru shbanuhom liki bokok chakere chishkan bankil li akab re ok sa lishchak alil ru sakenk. Uthali oy benim il rikin lak babanel naktishkot besi chiruli ruchi George huli sakenk likishtaw sa shkabali kagwa Jesus. Salihu Colosenses 3:2-14 reli ka tsolbal chiruli kutanain nakataw kuwashakib lichabil na lep manak lishtiki bangil hunak lak babanel kakikreta linashchike li Dios ashal negeshra ut kishsik eru renak santa question. Tiki pomak bi erib rikin shnimal ushtan usilal tulanil kubenak kwankil nimak kuyum chekuya kerib cheribile erib chek amerib sa usilal jan ut sa shtakik nashe tiki pomak erib rikin lirahok kuashakib li akhel tishtikib kuidib lakpa banela nakwan utain kahkui naruchi ruchininkil hunak lakpa banel li kwan krikin li kagwa Jesus. Nashtiakwi ke sa li versículo 13. Tento naktakakuyep li juntesal ho naklikagwa shkuyakwi li kamaklao. Utlish rahom li Dios. Ho lish nimal ruk angelobal kajakchi hokain. Li nakamok ke chishtawbal li tikilal. Utsashkaba naklish rahomaan hali nakhunahink ke rikin li kagwa Dios. Haan nakwi li nakyok ke lao chishra baleb chishkhuni leb li juntesal. Aban lishra baleb, lishteng ankileb, li ril baleb shtongo balru, li teng ankrikineb li juntesal. Nashkam chak magwa kahkwi chok rehebaan, osop tesing, nashkam chak saliqatyo amla o chinin kaleb ru osop tesihom li Dios.
Kuila o ta karaheb le kasqitzin. Eba anak kui to ishrala o. Inka to ischak beji khos. Inka te ishbanuma usilal manakarailal ke. Uta ihun o subtesiyon. O kanak li rusilal iqagwa Dios maka ruso khikrik inchishkhuni lain. Utna kwashkhul tigan kili nashtiqe li hu Mateo 5:7. Ushaqreheb li nike ushtanang shpanak li Dios ta ushtanang ruheb. El capítulo 6, versículo 14 nashtiqui. Kuila este kuishma keble raseritzi. Le choshahil chukwa. Tishkui tishsachakui. Le mak. Aban. Lishrakik chishkhuni lain. Utli ashal chabil kuchik chokre li hong rebak babanilaan. Nakwi tikip ang pilakorik in chishkhuni le blikwashakik chi chabil na leba in nishkayechak. Narak nashtiya nakliqa banuhom. Liqa chol. Yo chishke bashlo aliqa ko Dios. Utnaruach kuishten ankileb li juntesal chishpa bankil utstaqenkil liqa ko a Jesus. Mahapat junzutaqakwib. Chanru yogat shkut besinkil liqa ko Jesus salat yu am chiruheb li juntesal. Dios tajak chiten anqe sa komonil chishtaqenkil utchish saqob besinkil ru liqa yu am. Jo narach liqa ko Dios qikin renak taqataw li tikilal. Li Dios Joseph tesinqaqwe dos ajunchik liqa gajel.